Nipega sana mutegeri wa MERU TV. Kakwatogeni sana pamwanya ntukwenarua rira twina kipindi kietu kia Njorua Cietu. Rira twithera twitegera miturire ya antu mwanya ara muntu umite arakinyite nikenda tumba kwithira tugikira antu banginya kwina mtu we mali fulani pengine na mtu nakwaga natomba kuthithia life wewe kana akona life weke mantu jate weta bwega akomba kwithira akiona kana akilose hope akona yaka maisha yawe ya kuthira akona yaka uturo bawe butina maana na nditwe ndakwithira nyetu kumenyithia ati iti kulinga na imbio kurukira thai iti kulinga na maisha yako wina jojo yethro ya buino yethro ya thuki lakini tukumya future kwikari atia so itwenda kwithirwa mtu tukamenyithia antu ara kuonde uri mantiro kurukira ntukwenarua tio ya kethro ya rio ruju kira kina maana ni wokire utiumie na umbe gwita na mbere nikenda umba kuguthi muturire waku ntukwenarua ndeninka ndina mugeni orokomba kwithirwa agitwira riturakira lakini aijekene muno ya Mrs Mureithi na Mrs Mureithi ena kantu kadhongi sana mutegeri wa MERU TV ya oro tukethira tukuonika gitagati kuraya na ndi tukwenda kumenya Mrs Mureithi nweu na kantu ka tukuona kadhongi ukaumire ku idea ya umire ate na tegeri yire ndene kiongo kiawe nikienda tumba kwithira kinya ugwe twigukiri na tukuonie no ithiro kithwani mantu jangi ja mengi muno ndene yoturo yatikuskana kinya na maybe kuandikwa kana guchwangwe kana gwita nguine si ofisi ukethira kwingucia kwingi umba kwithira kiritira no turo bwaku bukethira bwagirite kama kawaida liturakora imbita Njeri wa Cheupe kibindi chikingi ni Njorua Cietu na ngakuwatogeni sana nikienda tumba kwithirwa tukiambiriria lakini mbere kabisa kama weni wetu mba kwithirwa gitukethia atwire nwewe nikienda tumba kwithirwa tukiambiriria kibindi kietu kwamba kwithirwa ugita kuraja nikienda wibwa rugono rwa mwanya na kinya ugero mba kwithirwa rukwi wa inya ndene yoturo bwaku karibu sana asante sana bwega sana bere kampande kebye arabiria bote ba MERU TV na bere karibu sana this program okay unimpita kwa Doris Mureithi ito Doris Mureithi ita kwa Doris Mureithi so Doris Mureithi trendo tureka life gaku wambira mbiriria atia watiariro na life yaku yombeta kwithirwa kari atia oni tasharirwe turaita kwa Kanyakinya atashari tulia na baba ingi na ndali last born wanjeu kila shari bakwa so today they are late and ndakulire na wendo kuvingi sana ashari bakwa bampendete akinya my brothers and sisters bampendete jakana kao kara kanini ate oni tetre skuru ora mwana aikagwa skuru primary school Roma teta secondary school Roma Thiria teta Kenya University Roma Thiria ate dasoka takuro dae watwana and I will not dishochu. Wow, congratulations. Thank you. Tena tujuju tana tutarakwa tena tujuju tutinge mona. Akinya tawana na tutinge sana. Ankera murungu bwega. Ntupwa maisha yako. Ntupwa muturire wako. Ntu au kinyete. It is all about God. Kete ate murungu na kiao kiawe. Kete kinyete au kinyete na. Oh. But Chonte, it is so about God owned Alikana Kuga. Na imosokaria nkatho muno. Mwakera no akarite muturire shwakwa. No endelete kwitake mboka iria. Kumondekana kakanini. Wanka ukinyite nande gwetwa jojo. Kaikwende na nkatho nyingi muno. Na ndiwe ukuthoma. Na wikuthira kuthoma pengine wamwire na ndi kugurwa kana no wamwire kwi mantu jangi umba kwithira ukithithia in life oni kuthoma ndeta college ndari taritire ngoki kauga tuku ngena arati ta ngoki na ndakio kuritaya ante ndona tu muturire na jojo after ngoki
kwe mathajare kunindi kwete uria bit base atokira ki and I decided to come up with this garden which is a chatty garden chatty garden yambiririe tuja musetho cause ndambire kutithia compound ya kwenja ndaigua yambikira a lot of we motivated. Ndaigua ndi motivated muno na ndi motivation you no kinya ana bakwa mukuru kwa lakini asole bakwa babeja kondungera bakambira this compound is ni thonki. Okay. Hadi from thonki buwa ka compound ka kanini I felt like expanding and then new chatting garden ya mbiririo. Okay, tukiyara ya mbiririe kwivuo wa Mrs. Murid. Yes. Wa awitete kuritaya. Otwere siri. Otwere siri. Nonto kuringana ka knowledge kana ndina ko inkuthugania mtu aritaya na miaka around 55-60 au. No twere kasiri nonto onikolele timte kona ya kama kuthoro kinyeteti miaka u. Lesho twera na to kuritaya ngau enda ndo kutaya mapema. Alite kwenda kutaya mapema. Miaka no ire. O ire ritaya o ire thirikari. Niko kugwa ngikwira atiri muturire na cyo kwa insokerete murungu katho mono tonto kethira toe kethira kinyete kwethira otekerete miaka 60 ikwendero murungu ikwendero murungu na kukara weke ne bwawe na kukeria kuthithia ura murungu endaga muntu athithia kwi mantu chara ya kwelekea murungu ingeragia sana ura nkumba kukenya murungu nde muntu ndekuru nonto muntu ndekuru bokete ni awa kinyara akugaruke na kuringe ndekuru cha mathana chara musa dikadike mathana ndekuru that is the secret you out there urotikirite secret ikukara ndene ya murungu na kwetania noe na kumwitia wisdom rukire wokira ukiromba ukinekanira muturire cyo akukirwe ukamweraga akonie njira na akonie mantu jara umba kuthithia jara chati kusumbura na jate sumbura nto bake barabe next to you ntono monka withire wina uri ina agreement na ukwe na murungu na kinyana atori bako ima. Yes. Kwina igitarira mtu kana magitara maingi muno ngekuru mwekuru rimuomba kuona mwekuru akiona kwenda kwambiria ngui kana kinyo wina ngui we wandiki ofisini sometimes no kinyanto kona ngekuru ite gwitikirunya kuita ngugi na kinyo kethira wina idea ukenda inya kwendia idea inya kimukuru ku kana inya kire antu bangi ukoniba upingana na idea we kwene kachumbera ya mwekuru muno nya nabatera ukaranja kamenyerana unongo wewe tikumakania tano thomete no tutonete baba ingi kinya muntu athomete ukauro muntu akwira ende we reka nangwiro kurita ukarenja umenyereana no menyere muchi nati kimpambirire no kwera ulimbari nto mukuru kwali is very supportive mukuru kwate ura wenda kamuntu akararia endo ali nendaka withira kuthamba ko kaumagara oketa somewhere nonto riro kalire njaki ya mote gukuthithia kinyo kaja kwithira uri housewife wakirite kwithira we housewife wina maono ukathamba weto katithithia biashara twaku somewhere ukasoka tutira sima twinto twitire to andiki thirikari ali okay no that white collar job ali ngukiririo nyingi sana cha kuthithia narua na nte ukoro kwate issues na saka na issues kinyankia duty ngate niche was there 100% na kike andro no kwata ke amekashwe mbere tangu kine wewe nyako akomikira roje physically
Tukisource for flowers, we're always together. Anything that we're always together. So he has been a pillar in my life. Yes. Okay. Kuna kintu kitawa kana okay okuwa muno mwendete mantu kuona karera kaku kathongi environment wenda we kukarantu ni kuthongi kwa wona nya kungi kuthongi ukaigwa no tamani na otwira nombire kwithirwo kiambirie na compound yeku lakini ino kinyire pengine wakira ndo thugani wai enyewe nyethera kuthithia compound yeko na maybe waibori thikane urothithitie kana wona compound yeku iri sawa ino kinyira waibona ndi nombe ndaendelee nkurukie compound nkathithia kantu kangi kathongi kakomboke nero kinyini ntura yonde na kinya outside ntura. Okay. Kira kiatumire mpikwa kwenda endelea mpuma compoundini incidentally itwala kamuda saisa boko muda chotene nei mono na chotene ni mono na unitali mulemi a very serious farmer oteke tontale ma no muda na chu na dichu au ngate ni kalinde koro na kolema ipamoja mwanya ndakinya mwenda ukatika mpande maliko anda maliko na chato ngoma mono but you know in a community kwetu people from all walks of life kururo kenda kwenda kwita kukethara feandite nati maliko jambere ja ukora chakero nchuka je ironi kweza airomia wengo atiromia airomia ni nchuka inte mwita mwambani aini esa iromia we ona weno akirita kole mbewe kwa mbere after another week janke no jako kula because chale maliko chama nge mono stire ja kuiromia okaire ande ontupu kwa tuma kirundu kya kurima kya nama kya kurima kya thira kantaikwa ntetera ate onine bindire mbotia burungu for direction ntokotinto nobo mwenti takiante moliti I went down on my knees ora mwekoro karakeromba ndera murungu nande baba oni kwenda kukuitia rota Roda de Kerian kole maliko chacha na timpande nyakino motorio ro kwatu bako ya kuirumia nyaki na kinyaka ya kuirumia yo kinyaka ya kaleta ngombe ekaveko ekale etere efira kwa urale kie ka sprout no murungu ni wato endile nande like that na ndai peke maliko amurungu turekanitia murungu no tutebweka ne no kwenyange ijyo na atufina mpara utia lakini ndeka mpomba kugante na mpara twindo no monka turekenda no monka bore no monka takare tuire chaka na nandi ira mbuka oditi ndati takiwe biashara teteta mi biashara nonto soko yetu teke koraja ka koromone daije na ndero liekeja ka after mbuka 3 months katema maliko chako cha kojora rolling mbuka ngatikira ngirichi yako 20 kana kwe the first area here that time but mantuja tobiro kinyanera ntopaura wechira kuiromia nande nunda andere nyakio natetekaniria mokoro nande katawanda nyakio support ewe kuma kana ontububo kuma nenya marigo ora ikintu gya korea na pengine kinya family kana kurantu bategete marigo yana ndi yari bireu na ndi murimi wenu wojo menya na ndi kintu kya kurima ya marigo kana into bya kurima bya munda na garden te kwina into kwina mwanya sana kuro feel ai na ta muntu omba kweberia marigo into bya korea na akaanda nyanki we kyoria kewotya ke valent tanto bonda bagwerirwa mariko takokoro kinya date kato anda nabo
kuto ba consult maliko jake ando lakini ja ikuru to ba consult ora ta consult ne rawe mukoro kwake but people felt until they give kalicha kato konya murungu kerina you know lakini impambiriria na ukwira mbere njakura indariri ya murungu nonto irio bikagirite kwinyangwa byumundene lakini nyo ndategera duration yari gukura kenda ri uringire kura ndona ngatura mbeterete jaja kura kenda mpanda nyaki eke gatumire mbera murungu mbere mandekere ikuthukia kimera kiawe nto no echanaka no uritakia ngai na no tutharimana njira mwanya ikikwirire ndarikaniria we mbere nkura nto na tinte kana ngetaira this face ikura ingi ndakura ni bishonde uri mwant generally people are not happy but see muturire na chucho tumba ko Kenya mtonde true yes tumba ko tera ifi mpota kulinga mpi oroka iko kulinga alinge oroti ko kulingira lekana no soronga asimurumboku bole Kenya no komea kintu kiro kuthithia kikia na kintu kiro kuthithia na lingo tekia today kiunto kike ndathithiri kingwiragia it makes me happy ntasoka kuwa you know that pain ile kwejana ndi yole kwejera kutakana kambuke akweja kutakana it was a blessing in disguise nto na tumirorura mathwani mantu neza ndaruguka no ndaruguka na cyo kubwange kwera my tongue is full of gratitude to God Ndekavo nyambitite barabara nkarankera murungu ibweka ibweka nontopa utorereje wako ibweka nontopa matujaro ndibireti ibweka nontopa leo mkinyetie ibweka non stop ukithugani mantuja ngandani utachuragia nonto ngandani ngutikitikere gorotikere yecho tikere last year kontu turirai ikontu kwe mbomba kuwa tikura jamu no town na ningiteka kwi town pia muno itari uwe nande ansira imenya no kwakurire utachuragia ndi ngande ni nyankameka nande nandiri na ti town pengine inanga ita customer kana ni iba ubakethro bakija nao kana menya twinto tuthongia tuona tauni nara ya Nairobi na ugetoga tutrima na utheri lakini na ikwethera we kwena ka setback karaka enyewe no mbeke lakini no tikomea customer ina bomba kuthira bakiuma pengine ipike pia leo ete sandwero lapio ntenda kweka madukani zako usana ina customer akauma no ntole Farungu leo na farungu no twishe kije farungu no wishe manto cheto kinyato kisharo naishi maisha yako ya karate ya kendelea ko na no kukaranki kwera kandambire kukurekania murungu Nairo ntoito arekenieri kutiu baba wetu utoromba kantu kuchonde alirega kondetera customer for your information within the first 6 months yakie kwanta mbere nye kwatana ile skatandi na mtekoro mbere keranjara we did the first wedding wow yes oraigo nkoro ate Pisen kwere ate ndekwa nkoro koja kebasi na ndero muruku kairi ipweka pweka because dream wicho mpale ekwambere yako kinyanira na after tukutithia that first wedding at 6 months kutali nakitale kukwatana ndoko itali kukura and a lot had not happened tuwe kalinarwa kutathongi ukutongi narwa na kuma ututakire nkukeka eri murungu endereo tuthalima tuthalima mwanka etha overboard twishore taitere overboard ngande nikithithwa gutera miereo yari barabara very bad you know
ere ntaka kinya kwa igaramu ku barabarene after the gate anto nyaba tomba kurokero but okay morungu kairere ukonorara ni kurokero au kirenkante niere ukwete kindari yura kwe ibo ntungo kuria oni minyi kwenda kumenya mbio yongwa inyewi nayo mano ntore wengo no gutwira igitari nginya utinjira yario muguyo akurukaira unya mtu atikimbo lakini still ugo no wina inyewe kuwa no kange kangaden no tikumenya nyanto bara bakeza no bakejana bara bareriko bagurukaira na bakinya na baketha nya betete na bakija kona kwingandani je uikia Mnyani nye tukara yakere kawaida sijui kawaida ulikuwa unaitoa wapi kwa Mungu ikapuke imurungu to be honest teoni lakini mwankana ari mantojaja kalika muturire na jwakwa teoni murungu rokyao kikenene mono is full of mercy nukyao wendo murungu te muntu atendete no muntu ekirarimo kyawe kera murungu amutarimaira ndaguteka nkuga ugo tendi murungu oronke atendi ale o murungu kurura akwenda na kera akutarima itharimo byetu imwanya nante murungu onire antarimire manto chacha na monkana arwe changwira hia kinyarira customer tiku ntekaira kaigwa nkoro kwaja kebasi very nice yes nande ukuja nethwane riu no gwikira kauma nande inkwenda kwambiria garden kuma hau kwina mantu ja pengine gwita kuchwantu nande baroko menyi ma expert bakubwithe kintu nontu ja kiu na ukaita materials na mantu maua ya jankona ja andi naja thongi u nate ombere kubaka mantu zonde kampo ke oni kote expert that's all kenda kukumira kokariura kokari the expert was the two of us oni na mkorokwa were the experts did not look for the passport and escape akote mtoto a consult ome anywhere akote ngade mtoto utekera ingi kenda tokeke kotikia chaishi it's an idea very original yes akolingana nyana munda ura chibangite so manto chaibangiro obabu kwingwa obati twingwa mawana tuteta akokora tutawukora Nairobi so that time teto ambaire mawa tekachenda gwa namo kwa after every 2 weeks ta Nairobi tutatokeja mawa okay natoka uko twingwa racha kando akikiando acha kethira kya karakaro tona kitekuvua para bata kavera na ndikule nito ande ajangi no like that kuna fia itherore gitara mtu akwambia nguru kana any business kuna fia mtu etherore ni tiangande naki kuna ki business yonde kwi fia itherore kiambiriria business ina ndi menya ai mbecha wikite anto ano tuteke ndomba kubithio tena mbecha kwina kinya kugura mawazo zongo no mbecha kinya kubithia kutura into bibyo ndikona mithange unambi kwa kanyombe uchunde no mbecha kwina fira mutethero ni unbeke mbecha ciako mali fulani bambiririe ngui fulani na nto kwambira ngui fulani meteka wina customer bara wene right away bake na bambiririe gukurira into bibyo byaku wina byo na utikumenya yumba utiki tare ana atenye ke break even uwe muntu bui bwa tarabu nkorone ku kana uwite tu oni ngande ndaibo gwika na ndenda gwika ngande ni kwa ora kwa karo iko karo na beto menyo no ikite anto au okay ntuka fie we tare from far and especially that vikira oranto para ke because there was a lot of negativity anto ibadi kara kai bisi epiku al pole nende ne konto deserve they deserve ira ya timbere rani ekoroka upo alio lakini ngasoka ngashira atere adwa kwa anda malikucha mtaja mkagaira nante motomite kana ade kinyanya kia kwa karoli ngato kwa koga karakoto yes
nontole in the absence of kwithira nyakije yandi ndakwa tuika nthiri maka nte kulima na gutenya kireo nte kithaka kithira kirea kithaka yes na ndi ando kwika kithaka kwina njari kukare kuthokio ndokira ndatekera nkaikobwega when I walk around it's like a park nkathiuruka in that park nkathithia exercise yakwa ku I keep walking inside na ndi I think siya witare mono nuteka kukombori yes ono tukwako at least nona we kinya kwa take time utethera na pressure mono nenya pressure leo ndobira ya mutu pressure no kumenya mwisho mweri no gwetwa rent ugetwa rent na riu pengine uti customer inyorona so now dai no tunande nkoni ngande ni growth sana very beautiful congratulations by the way thank you na kwena ndo barana nde bau kuibare negative bau bataunga mukona pengine ba chini mbio yongo imbie ndi mtu uturetera nturene dai antu bau bethara bakiuga atia umebate issues ipa MPRESS manto cha umirere pamoja ipambira to tell me Mrs. Moretti no isireti tusimbire na ndiyo tuona kwigento cyari cyongo cy'ubyako and they are very appreciative but issues anymore okay kukiri kitare hote mama rigore Mimi mantuze zote marigo bando mnoja kurani kiongone gyakwa ukajaigo sumbura no gwe tumbura ndo pakeja ite mama me risk yes risk no ndote kumenya wanyera no giendete menya risk no ndote kumenya ikintu kiomba gwita ate why garden ne onto tawa marigo zai gendera na ndi jambiririo anti bamberi kwirumia tanto bana story na ndi ambege gento genge inya chukuru kinya pengine kaute kinya nyumba cia rentos kana any other business why garden it tend to be a garden because nyumba cia rento they are all over kote uitira wakanyumba rento kinya nandi ukauma 2 meters away ukethiria nyumba rento but garden uninda tegerete ndona nandi rento sisi ko come up all over compound center na chitete Kenya Kenya kaikibagwa mbere menya jatira batitwa twakuraka tonamera mikiriru nja antu boma kanisa ne bakaja reception nja because compound ni nene ade kwethiria compound ni nene jo today kwenenya the practical kwenenya sana no kawitete skuru na nati okay skuru tekedo kihueta lakini tobo compare skuru na ato kujibu specifically kwa makosa kwa kinyapo pare kiongo that's population ruho direto kuingia na tono bakwingia kwa unate tategera kona garden tukinya small parties like birthdays no it was like birthdays I don't know birthdays takaitana na baba ingi we host graduations we host baby showers kinya bread to be showers kita kwa these days you working actually need to iriaja ekurubeja ka for retreat from different churches beja pagatinda bamamina nyakine bakiromba kwebeja ka kotiti akoro twana to skuru tweza ka kinya nto kwena misedo bakeja baseze basoke batida kije soma sote yenye so it is not about wedding alone mantu jama ingi kinya team building ndita kuacha lakini mtu different chaoni na huko not to decide kuja yes whether we can be accommodated where you took like a mutine not in the koromba such things happen yes okay yes wow nande kuna ngikuru pengine baada ya ranja
Njorua housewives na wajua wafanye nini life yao bate kumenya na tubomba kuthia life yo bate na ideas wako tu hapo na wataka pengine teka life yo so comfortable lakini no mtu atendo ntupungua kuthivia watukano karire njara ura na ukaria utu antu ntabomba verata Berema nkamba kuka antu jabau one should not lose hope. The worst mistake mtu ambako jipya mutulele metu na agwe lose hope. Nuko lose hope era osia kuona jaka it has come to an end. There's a lot more kurujo ambako jipya. Nati mtu onto the passion for flowers or for such. Yaki nto kinyata no kukwenda maintenance. No, to make it, to keep it looking uko karaga, no kukwenda. No, hata pedra palo, kenda pedra bakili dake. Hadi mwakurulo renja. Mwakurulo renja. No, wita kinya ukaswa tupesa punini kinya kaloni. Kamenya ketira kuikifudio join it. Ukaromba tupesa. Nto kinya pesa is a challenge. Challenge yokwega properly today wapiria kabiashara nite kwereka biashara gaiko because yuko wijikira wendete kiu murungu o aromba murungu akwa direction ako himbio yomba kutiga revere nyiko tumura ndero mutumba ro tumure mbero mutumba na wenti na tira simo ukendetie town tukone intore ikwa kurire kinyoka umagara okendia tu akwira na ale okaraga gutiro kaga mutoko kurira kinyoka umagara wetoka kurira matunguru nyanya cabbage to byava kubya kurira gutiro anto batera no wambire kabiashara jakau na wambire na capital tubesa tunini amurungu ataiko ukairia uchivikie mu biashara omune na kurire kinya pika kwa mbere ko supply nyama sukuru wherever tibweka kuitejera na soke kinya mbere akuru tibweka kukanya ekuru benu kumagara kuswa no hapa na hapa ujasa kibaba mtu na kireta wa freedom na tempo na ere nye ukara mtu akiromba leo ntempa kinya take very it is not very interesting especially game maisha yapi na yala ayo yes ya maisha ya hata kuna mtu akaragiromba muno koromba muno tokathurana kuruntu ngokande kururu no kuria atire igitaro bana bimantu ya garden na wona nande umeambiririe na munda zyo torore kenumbera ni ati ijueni na kwene ntobire byari munda nezu mukoro kwa tona ya kapengine mbakuthoka konda kuthukange munda zyo awe nontu na toka rita intobyo kuria wekire garden ite na bwina family ore bati kwithuroke mebora ingiva kinyata batange kuru nara town wana sumutsu kero karinyo ekenda bona byo kuria na bwika bingi bureka kura na ndio wo kweza na we na munda zwaku guita bila bikuo for your information kinyani ndatura go town bas na de I expect you ugethra unajira kuma town weza na ndo very good maithra ni ndo ya bibia kuria atona pengine yako kwenda kwenyange munda zu kutweka ndi ntobiro weka kwindu tofauti ore bukethra bukiri mabi intobia nu ya kuria bukoro kwethire libero ntona ina aitakera in terms of bank winyange like mpambirire na gokwera it was very supportive maybe buka extended family no bevera bakona buka yaka bako kuinyanja but where as a person didn't have any issues at all and to date
ntaikwe na issues about this place. No. Atitro ni odai menya dai na kona ngogimbe editikite lakini egitarira menya bisibira bye thina muno ikwendia idea lakini idea re kwa materialize mtu ende no one kenera ru idea re. But you see it was part of that process to gokwira mutachocho ale kidaka tukiuma Nairobi it was very bushy. There was nothing take care. And it took time. It was a long process with a monkey kinyako and a marigo. The camarigo are the roller. The marigo are quite a bit of Kiriakidaka for the poly with a lot of difficulty and challenges here and there. Cambodia na. We could not quagga. I should try a challenge. Kidaka kiriwa kiriwa twas na ito ambiria kwanda interview munda totegera tona kutinda kianto munda ne kulema monga mpempe yani era na de kamoja tuleja mpempe ina kinya twagora niye mole tutere paka chinde you that one era kana ya monga so kale kana manto job tawja kulima le mavu after clearing the bush that was there. Bush ilikuwa na combination of so many things. Kwa harako kwa marigojara yake MERU kwa nyakawa na yake daka kiongwa na vile bikara yake dakena. Yes. No to clear kutera. Yeah, it was a long process. No back ya kwagera. Kenda na ndito ambiria kulima bi. Kona taikwa ndiko tikienokia. Na itira tona katulebe marigo. Nonto iriko mutera ndikurumete kagwikere kwenda mono. Wa mutera spring korali. Gakora leo ngwa yale umana ukurukira na ndawe kuivyeria itagwata iwe kuivyeria kwe kichoma theria basi dekathira rikuria kura bya mu biasharaje ezalenda atene etenale nande kuna popwale manonto bora unkemkwirire. Okay. Yes. Wow. Kuna challenges urari kiriku kuna challenges nyingi muno ra mtu akurukaira ukiambiria ni business no mwako bya ku challenges ukurukirite we challenges iri kuomba ukurukira ukithithia ngandeni finances kana yes no finance meno bad finance because it was not easy haikuwa easy kukinyalisha manto jaja no of course waso wante beja kwa ndanyaki no bakwenda mbesa wa beta beja ulimera nyakiu berekura no still paying them and even today the maintenance is still there no challenge yes no like tena ngoki no kunindi kole antu bai kuna teko karenga because nyabo no bai na family shodere no tumba kuinga mtu narwa nunto ukwita down na mbuka te month chua nora avestaga no avestaga kara kawa ikara kuti nora kedaka na deka karali na ndio peke kana na kakunda kai Tumbeka na ndio kiaria huko na advice nkondoni kira mutegerio MERU TV ntukwena rio no tukuna mtu utakambire business na rio ya reo peak uko na mtu rana akwire moyo kana ya peak muno owo kuwa me business ye magita kwiroga ugatrimere igoro kwiroga trimere indi lakini rirere indi ugatrimera baingina ndi balusira opo kabisa bakwire moyo na ndi baruwa mpinge kana ndekana na nguwe kana ngugitete bwega no tukinya no direto wiki ngugina kinya very sure teka womba kuaga yeta smooth yake no ina down city yayo nyayo umbobera ate umba kubera patience kumeria very important because like ngukesha after eko pick no tumia pikire na yeta poeka mono lakini corona ekuja itania ile corona ngote kiote mtu na biashara utasiri kutwe tukinya koroma monka na rwente gutike biashara nyingi irasokara cyari
Yusi na de corona kwija na hata challenges oyu tukugweta challenges ya maisha twagirite kwitira twina werekero bukingi sana kumake Murungu nto Murungu atatuletere ntikuruici twecha kuthakika na tukwirire au tukwirira tukamatira menye Cietu na nandi nacoka twa njara na nauka kakatharima nguki cia njara Cietu yes. So long as njara icio kuno kuchitithia nguki na nguki ira yagirite tia gwita kuya tukwitikia Murungu atharima nguki gwita kuya jora weja uketha mariko jakwa no Murungu atare kutharima like mpinstire twike Murungu mbere emantu jonde ko muthikira muthikiria MERU TV ko thikirite narua kinyo kethera kwi biashara wa mbiritie na ukugwete ku peak nete gwita ura yakirite gwita umeria ndene Murungu aterekana iria tobawe okay Ibwega sana Doris Mureithi na ibwega ndo nyogo tukaribisha kwa kuntu kwa Narua Chande Gardens twakwira endelea na mojojo kuthithia mantu jamega ya tukuona ao ningutikira yote mtu tukenera matunda yara tukuona ningo inte ya kenerere nkuruki tukomenya ntukwira nkaibanga nkeja bangone kandu ne tudra tukiaraniria kidogo ara nyumete yes yes tukara nyumete tubanganya mantu jau ndikoro time wetu kuthira na ikanka wibwega sana mutegeri wa MERU TV no tupakuthira ria mana batu rukari rugono rwa Mrs Mureithi antwara turi bukethro ukiona bwega ni kuntu kuthongi sana na ti kuntu ingwe mtu atekete risk na ko kintu katu kwenda kuoni ntu kwena Narua ni ati kinya wi mwekuru antwara kunde uri ukethro wikira kiwetero kwandikwa kana uwote ingwe ingi umba kuthirwo kirita kwina mantuamengi jara umba kuthirwo kirita tora werwa ika mwathani mbere kingu gitia kutionde na mwathani ageta na mbere kuthirwo agikutharima kibindi tikingi kibindi ni Njorua Cietu kira kumba kuthage kujira ntukuzinyuma mosi tionde kuvuga ukethro kiura mitambo ni kenda umba kuona ndugono ciantu mwanya mwanyire kumba kuthirwo igwikira inya ndene muturire waku nikenda umba kuthirwo gita bwega uni turakora ngita Njeri wa Cheupe na ngakwira mwathani tena mbere kuthirwa agikutharima sana